Teď vybúriť. Dajte na video, nemám dôkazy. Mám. Už aj teraz máš podobný, ale týmto výstupí tak. Ja to používaš tak. No piči, ty mi trafil, no to čo pán. Neviem, čo, tak. Čo ti robíš? Šlacha hore. Máš tam také 2 také vlaky, že... Ja není milý. Nagelené vlasy, také oči. A čo som myslel, to išlo von. Takže to nevidie von. Je to ako pomínaš? Odtiaľ. Ale nie, určite nie. Ani nie živý život, ani minútu tam. Len už ako. Ideš na YouTube. Na YouTube, man, to jasné, že ide. Má kvality. Akože nás, Vašaško, tu trošku mimo. A my takisto tiež. Wie pan. Piče, to